Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko didakan Hesukristo. Aadi na kita han ikanapulo kag usa nga Domingo han katuigan. Ako Hiseni Quijano han Mother Butler Mission Guilds and Corsilio Movement han San Jose Parish, Tacloban City. Para hanya na ha Gospel Power han waray-waray. Pagkita niya han mga tao, inalpan aniya kasing-kasing hingkaluoy haira, tungod kay kinakapoy hira nga nagsasarang sugadihin mga karnero nga waray magmarangno. Niyan, nagsiring hiyahan iya mga tinunan. Damo an aranihon, kundi kulang hin mga mag-aralayon. Sanglit pangarua haagaron han aranihon, nga magpadara hin mga mag-aralayon, para han iya aranihon. Niyan, ginsangpit niya ang 12 nga mga tinunan, ngan gintagan hira hingahom, pagpaiwas han mga magraot nga espiritu, ngan pagtambal hinbisan ano nga sakit. An mga ngaran han 12 nga mga apostol amo ini. Ansyahan hi Simon, nga gingangaranan nga Pedro, nga naniya bugto nga hi Andres. Hi Santiago nga anak ni Zebedeo, nga naniya bugto nga hi Juan. Hi Felipe nga hi Bartolome. Hi Tomas nga hi Mateo, nga parupanukot hin buhis. Hi Santiago nga anak ni Alfeo, nga hi Tadeo. Hi Simon nga kanaanahon, nga hi Judas Iscariote, nga naglingo haiya. Ginpalakat ni Jesus ini nga 12, kahuman niya maghatag hini nga mga tugon. Ayaw kamo kadto hin pagano nga teritoryo, o sulod in Samaritano nga bungto. Kadto lugod kamo han mga nagkakawara nga mga karnero ni Israel. Haiyo pagkadto, pagpasangyaw kamo hini. Hirani ay na ang ginhadian han langit. Tambala ang mga magsakit, banhawa ang mga minatay, linisi ang mga sanlaon, paiwasa ang mga yawa. Nakakarawat kamo hinwaray bayad, hatag kamo hinwaray bayad. Ang Diyos madig-on nga nagios suludan maiha nga panahon, nga ginagian han tao. Tungod hini, ang pagpasinaya han ginhadian han Diyos, dinhi hatuna diri maibubulag han pagpili han Israel, kumu iya katawhan, ngan pinaagi haira, magdadara ang Diyos hin kataluwasan hangatanan. Apisar han pautro-utro nga pagkadiri matinumanon han Israel, ang Diyos nagpapabilin nga matinumanon, ginsugo ang iya bugtong nga anak, basi mataw dinhi hini nga nasod. Jesus usa nga Hudyo, ngan iya tinuyo ang pagpili hindosi nga mga Hudyo nga mahimo nga iya mga disipulos, basi magrepresentar han 12 nga banay han Israel. Iya hiragin tugon nga likayan ang pagano nga teritoryo. Diri angay inihon hunaon hinsayop nga interpretasyon. Lugod, ginuutro hito ang panindugan haluyo han puplunganon nga nasiring. Ang gugma nga putli nagtitikang habalay. Ginuuna ni Jesus ang pagbag-o han iya kalugaringon nga katawhan. Pagpukaw haira ngadto han hatag han Dios, haira nga pagtawag nga magin kapawa han mga nasod. Hasugad man nga paagi, yan na nga panahon, gintatawag kita nga mag-aghat utro, hadton aton mga kabugtuan nga binunyagan, hinpaghingpit han pagtuo. Basi, komo usa nga nabag-o nga simbahan, mahimo kita nga testigos, han maupay nga sumat, habugos nga kalibutan. Ginoo Jesus, pukawa haamon ang dako nga responsibilidad
para han amon mga kabugtuan nga naabat nga nahibubulag nga nahihirayo han pagtuo. Himua kami nga mga instrumento han imo pag-ataman ngan pagpaid. Basi pinaagi haamon hira maka-eksperyensya han imo waray katapusan nga gugma. Amen.